Kakasi Student Union hak step jong ka arpo terik naiwing arjar arpulai kalalit banjurep haringkat ki jingno senyang sya kawai kelong ying kebelasyam lanot hak shnong umso bari boy sepngi hadin ke jing sya bamdu no ya ka ying ke jong ki haki telit ding kabelajia hak hatnyu terik naiwing arjar arpulai. Hakani ke jinglet nakaliang Kakasi Student Union war mausau unit kalayo ban ai kitiar ki badan kam hakmat ban pendan kam hak syat katiu bat ke bam kadi lalam khmat ya kani ke jinglet no senyang da usam larang ba receive pator presiden ke KSU war mausau unit haringkat ki dukot jong keseng. Habakren syakilat pathai kubor nakaliang jong keseng kekentu iki nong mi khmat sain perthei kentup iki MLA bat MDC jong kani kathan ban kener ya laki kti ban yarap ya kini ki lanot hakajuk porru kekentu ban pai khmat kham kloi ya kti ke long ying. Kadai ke ying kabla syak bamdu haki telit ding kadai ke jong ikong listi lapang bat uba jor syamrani. Aden bangir yuk jengkip nakaliang jong kini nong senong ini pom sabar ba ya kene ga jingsia ba kaying jong ki ba lu sana tu gasni aga sin to ding mo di nakaliang jong kasang hingi don teng ga jing buko ga musim ha banyu singo kum kata ga jingsia ya ka ba kaying jong ki bro atli ying ba kading ka la bamdu no ya ka ba kumbang yuk jengkip ba iwe itiaru kim yuk so ban kam la ing lut aga cimbam sene geding di nakaliang jing kasang siang pun apa, buatlah kita duduk kat ni ru ring kerman, bau play try kanrat dan play yaki kalau terhenti badan syakmat bau play IP ka jingkot bakum na pinangla ban te lembaga yang kasem jong ti bat kunjuk betin dap biang ke jingkam kam pok yang kasem jong ti di na yang jong kasem ngimdon ban IP henry tang ni jingai baret ba kum kasem ngisngeu ban no senyang lem yaki ai bor baret uji kum ge jing simpan pa lembat pi pakila du kene kai jingdu kai ing kasem bat pi jingdon jing embaro ke ngi kermen ba kiwe ru ki bor snong khamtam ka snong kan la ban ya ai khambun khambha khamta ge jing kam jong pi khamta ge ge jingdu jong pi te na yang jong kasem tang kita ki kenten hibat kum kini ki tiari baret ni ban ai pi ba ngi kermen ba kini kinlong kiwe i dak i baret ba pilak berpenukam akam yang kam sem jong pi ene liang jong seng sing ai ku blai lang ya barok kini ki parasnong di badon lang hne ko por snong subar bo tunjuk yangi para member jong kaseng ba lembaga jing trelang lembaga jing don lang jong pi increment ba kani ka program ya ka ba ni wan IAP ni dak berpeluang ka bejok te ku be shibun ku blai untuk pulang barok.